Hallelujah. Kalangan God. Kalangan kiyang kaunawan sa mga kaset. May kakprotopileo life. Ibang katokela. Kaskul me ichapia taro. May kasaya victory on the cross. Te Pweida po Lohpwuo. Me Count Jesus katunya yang ketail. And so may rong kaskulin masano. Kapkaporela uya watawatak. Iusongan nan ngene kaparen kita talking Christ pon Lohpwuo so mis chukak nanen kila ibang go to ko saya tame learner pues ki kamelele me palilaw den ki child we gitan yoralap apni asa me study ki masanen tama buksaraw masani pa changa child pil ngayon sa raw yakachin mama sandala child usongan a child yogi da masano usongan a child pakapakita cheese o kasampal kita obel men miminan mor sarawi pueki kasampal pan a child mangir tatok laut me kachin miya yang ka child amen so iban dola jo kapakap au yuto isungakan me panyang niya nan Diamond Bible Study Word Mangs yo akot kaun labalap kalanganen kamui patro doremani marang kaun Jesus kalangan kiyang kamu yang kachinye yang kiter nang kelakot kalangan kiyang kamu sapal momo masan iyay kapakapo Lord masanan koten kapulupul masanan koten patiti osa tawa kay buye te kuperang kot nanat more kamatang kamu ka Rusia kan me panyangnya tebile wan video what more karapa drop kamu yang katin masan kamu yang katin sapat sapal momo kupuramu yo Lord sapul momo limbak meto kay ki charamas mesan salong seli nan sambawat sangka kasay kamuila sangkak mamor sarawi magam gatung pola pasan morki ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor kukulatra amen amen so imen welcome jak malakan me kachtor kachta kam gatung patik away share po iralakan mo kono yang aledi ren aledi ibentaular kasi title ranjo kasi victory of the cross the Pweida me kitayla ramas alesang pon Lohpwuo ibang katokela cha lesson ichapiatar ran riyaw sa malaro nampa isyaban repeat puwegi lesson raya imenan nakila isyaban repeat so nampa payo chaylelo ranet nampa limaw nampa payo ok chaylum sangila 2 Corinthians limaw riya sa kiyo Karyang Corinth limauriye sa keo me kasaya. God made him who had no sin to be sin. Okay, to a court, we are young sabul mayeras mesotra tipao, and we are la tip, te entibeta, pueki como yo ngoy. Nan Hebrew payo isak limawo kadete young child, may bampile wadak Hebrew payo isak limawa masani. A child tungal samoro lapalap, kay dek samaro man mesota kin kak pamata child tunga luwatakan. Puya katin yang ale song ni song chorus tuweta mek chaikinale apuija sota deep. Okay? Jesus wiyala child samaro wasang wata kasali yang child me yang songan lokolong kan songon ka song kan. Okay, kasongan paluar matakan palingen inang nutuk yang ale kasongasong puka abo waksang kamu yung ay pues pata scripture de rampuk may bang kato kay kisang mo at pata okay karyang koren jabu Hebrew payo sa klima o kasaya me songasong abo soje pata ime Jesus wong kisang kamu yung ay pon Lohpwuo ime ba niyo kiyang kitel tama Christ we pon Lohpwuo at the bata okay and some Jesus kat selipon sampawat we sapol matatok eso jet the bata we are ramasala kokon 100% aramas nito na takin songo deep songo so jet the bata pon Lohpwuo it becomes sin pon Lohpwuo we deep la te we deep ta. Okay, na karyang Corinth limauriye sa keo. Christ sojo udan tiba. Ko tap yakila imo manaramas tiban. Tuweta kitail. Pugitail niyang aniki pungan ko tre. Okay, Christ soja pain tiba. Court yakila imo manaramas tiban. Pagkailanan kila pungan
Christ raincoat. Kawaliali yoma. Christ got the bon sambawat so that the komuyongay met the pan. A minister, a patapatangi sali limbaga, kasakasale limbaga, we are kamao o kasakasale sapulma masan ng court, kuprang court. Lelbo lupuana na pola. Po kawalialian makalagali niyon kodo. Jacque yangi te pachakan, igitong kita morpong. Nagigarada, anso koras igin patangi. Ale da Christ, kasamo Christ, kawalia kapuyang komit morang Christ. Kiyang omit tipanan Christ. Gay po ime akatston wiya, akatston wala te pachaka pon Lohpwuo. So pon Lohpwuo, Christ become sin at the beta. And some misali mon Lohpwuo, a miminang kasongosong, eso jet the beta, puksaraw kasalian child. Okay? And so tama Christ the beta, pon Lohpwuo. So i victorian mo, i poitan mo kay deke trade mo, ap mekay, mi ban koso yan ang studying victory on the cross. Songa-songan, poita kay, Christ wiyayang komuyong ay pon Lohpwuo. Kay deke tra, wiyal, gisante pachaykan, ap sanjodro chaban learn. Okay, so karyang korenja kasaliyang kachal me, et the beta. Court, maidang. Okay, pamili wata. Christ, sudu dan tipa. Pagchay wata kaya ni bro, kasong ap sudu tipa, as tipa ta. Ap court, wiyakila imo manaramas tipa naman. Pagcaylan kak yangian kepungan court re. Court ima Christ. Pungan court, ako tong kacayl through Jesus. Okay? So kawaliali me wiyayang kacayl, yang kacayl pungan court, ay sapol mangkita tipachaykan. Ay siya lumaysak riyaw, irachikikaisak payo ko sa yayar me, ay siya sa ukopa man. Palilaw din ako kopa, uyukukop, tuwang kacitong Christ, pulang Christ. So ay siya nang kukopot, ay siya lumaysak riyaw, irachikikaisak payo, akachin masani, aramas chocho, inanan puryamay. Niarail klangata po momen, inanan suwat sang momen aramasman. Likamacho kaitik i momen aramasaman. Okay, ay siya kilangatar momen Christ. Apan loko-loko. Wasan wata-wata ko siya. Aramas kama kilang. Rabang puryamay. Pues wala momen aramas. Wat ki es just sansal silang eh. Es just makasaya. Suci sansal mo manaramas wat kuta no muchpana. Singkastogan mag-check lang nan Passion of Christ. Sabi ngayon wanay isukak lang kastogin. Anso iginso nga tapagin mamaw iginsulakak lang. Awasang wata-wata describe ka wewe me. Jesus sula mo manaramas. Wat ki aramasakan magkilang dito ay saya ko batar repuryamay. Rescho kakasawiyata me. Mo manaramas mani. Watki miyan chakreti mo la sula sansal resasama aramas de man. Niyata watak wasa chakager matawa me. Singastogan me chaikilang ni tuan loko-loking Christ loko-lokwaw dan etorasang. Etorasang po aramasakan raba. Eko siya ko sa. Aramas chocho ya ina na priyamay. Niyaray kilang atapwe. Momen inanen suwet. Suwet sang momen aramasaman. Likama siya. Kaidegi aramasaman. Okay, biya ka saya. One, suwetin loko-loko ta kamakam na Wiawi Christ. Likama siya kaidegi aramas. Makaideg, likama siya aramas. Momen aramas. Wana rais chuka kasawik. Kama siya kaidegi aramas. What ki? Kama siya iman. Po apes jusansal, masa apes jusansal ki, kama wiyaw. Lang masa nang kocha akasalita lolasang kilelkan machay kilang. Magaratak chay watak puksarawi. An ki kautiyalaban ngayon sarawi. An sama ngayon sarawi kat lalamuyo ladayak chap watak ngayon sarawi. Puksarawi.
cha sudra watak masaninting cha watak niya cha picturize cha watak niya cha matawayang tama wiyawian sawo cha watak niya cha kon tama feeling mako with picture okay papa makonong yang tama cha wataka eko saya wana mom sweat kaidek momen aramasamani aramasaka puryamai okay wat ki kaidek masaoja morpana palwara mutpana pua basola momen aramas rosa na aramas pue nja moin kiliate apue sola momen aramas ima puksarau ka tete okay so ima Lohpwuo te ima Jesus Wiawi Lohpwuo ma suffered a spirito ngeneo okay porque ngene tuacha maslalani mola mokila instance wetpan tamara wiyayangi de toto and deep me wowa wasao again and na number one when the penalty of sin point and deep ye mela penalty of sin Roman 1 or ye saksilu watki anane mela pue point kita okay so jata tipacha ka udela pe we yar tipata anane mela pue mela makin point that deep okay penalty of sin is death madu wano riyesak silu so jata na kamakam puen lokedi anane mela puen point that tipachaka okay po kaiten deep po poinan deep ye mela absabal mangkot kisake sapan ye mor sojuk ren Christ Jesus a child count ako saya child count imagarada sige nanchiyang kamuyan yang uyakila Christ count ma Christ so wiyam count as I point that bom kan okay bogda wages of sin is death poinan deep ye mela Christ anane mela puen pointa tipamuyo tipai esotra anane to wiyala aramas tipan puen enat keme tipan akchat kemau apanane keme sangkita tip kan okay so anane pola anane mela kemela tipachakan pagjanggak mora masani ap kalangan ng court ye mor sojuk so mor sojuk mimeren Jesus kele oye ko yang atira lakan mo yakila ko taray count e masani po kalangan ng court ye mor sojuk ren Christ Jesus atay count magarata kam chuka ko saya ay char po momotso chayu ay kaitek momotso chimang ko saya momotso ay char po ko traman count Jesus is special count Jesus okay kan Kosa Jesus apros chumenip sapal main kom so jabanip sapal kom panlusang mor sojuk masanier Christ anana pola pueki tipachaikan moru sojuk wet mimeren Christ abonga chirailakan muyakila Christ arail count karadaran chorus okay kan mangko kita mai kin lugai ki ang armasan leta Christ kichay lugai ang armasan leta Christ kapro yang Christ am moren po maso pola me wiaw sa chapay nung kata po yan chungstan salamao ta chay pans chuwewe kiki masani kalanganen ko tiyay mor sojuk o mor sojuk wat ko yang kichay through Christ mawiyaki lar Christ aral count. Okay, on the cross, tama bil Wiawi on the cross, ye is dead. Emela, Ebola, is dead. Moko sa nan matu riyaisa, nan matu riyaisa kisu.
Mathiew sa kisu Paisak lemau. Tama Wiawi. Ako saya tuan Kraisa Polau. Ni sawas rotoroteo a kibati sa popon. O yorotorotki arena wasidu. And so me yorotoroto kom ka kwatiga di pan si kwatiga lapon. Rajik lemaisak payo. Ako saya so me yorotoroto tama Wiawi earthquake. Okay, rotoroti awasidu earthquake raratasap. Temple curtaino de nan mol sarawyo chay katang makinarira aramas. Girira lapalap nan molen makedi kantra makaklikuriyang kot etayer mang etay pasangan sa Jesus langata komuyongoy kaklikuriyang kot sinserikan kaklikuriyang kot ololi kak sangatrayo babakot chay pasang. Okay? Mall sarawi makin me sarawi kantra makonong kantra makati kantra wow kantra me title kantra chepasang karapan chepasang Christ wato men likika Gentiles kachil men likika American korong kitian wall aramas me so wata rasoto yang way pilipil rawiyalario through Jesus. Okay? Kareta komyo ngoy pangkasa ka sampalgi pulang Christ pon Lohpwuo. Iban wata kong gatel Paisak wano iyan wata Mathiew sa kisu. Paisak wano wa karanyang klok sidu morin sawas. Jesus kachin kapitiya lauteta masani eli le masabaktani meweweki ay court tama kam kachin likit Maria kniyala. Okay, so kamelele child men bombe kasi wang men bombe kamelele koras anki temangi desabulman ki wewe wo ibon Lohpwuo me Jesus tibata. And so me Jesus mona kachila bon Lohpwuo sa tipa we are ramas eminante wo minante we are song koras me cha we are selipon sampa wat sa tibata. Apon Lohpwuo tibata. Di mekamyo ngoy pan mela o kadege na ramas tipan Christ pogun gitala pon Lohpwuo i karabang kauno asobay lasang. Pwede tipa mo ikano tipa ikanok toto bawa. Anok rotorot tame rotokila rotorot and deep rotorot. A kauno marain. Okay, rotorot wo Wiawi I anso me deep in sampa ko yang pon kauno. Iyan so me Jesus lukwarla. And so me Jesus kat silipon sampao tan so korosagan kosoy maing samay. Relationship. Epereniki sabol maye wong Jesus. Back to warang ko kan diara kalikalip silipugita eye wong quote quote Sam. Apon Lohpwuo masani. Ay quote te samay. Tama kom okay translation in da ay ko okay in da samay tama kom katin likit Maria kniyala. So pon Lohpwuo me Christ pata pon Lohpwuo me kawalialien pungla wat Wiawi pon Lohpwuo me kom pungla kay dek pweke kom sarawi kay dek pweke kom mayrong kay dek pweke kom sermao pon Lohpwuo me kom pungla. Karena makcai sansarawiak jama maliki pon Lohpwuo just cuman we kong quotes batakan po kamoro ko to sang kecai pon Lohpwuo cai sek yang morla pon Lohpwuo so taka bong kecai ngit tere naramas pueke kap cakayo maskun pueke nganan religion pueke nganan likam meseden wiya yang kecai cai maliki pon Lohpwuo cai cepadang ke pon Lohpwuo cai suca elaborate jai so ko soya sansal tama Lohpwuo ya yang jai so lang jai ko say noralap cha Jesus po ganyala po ngay tipan makom wewe ke me pon Lohpwuo and so me wasa rotala Jesus kon tama komuyo ngoy konong kon tama cha kon iko saya ran riyaw sa malaro tama cha konong ko kon yai kita motomotoni ni komuncha kayo
Magjakat besen san jaban laktak nan leng kisenia ime chakakon. Apwegi konter sampawat perelar porin masachekan porque jailen wrong mau kapiti yang kauno to wanna rescue us. Jai rong masanango jai salangopen. Jai sutrakon the weighty. Kan sense what pan tamakauno wairong kilar makcham miss out. Yawana jaban lulul nan hell butabat. Bildueja jaban pop sampon sopio gogo diwe nang kaben matau jaban millar jaban kolera singak jaban millar janana amanan rescue us. Kapit kitella wana jaban mop asama jaban mela sodruk. Isangan kokon ko makauno William komit yo ngoi pon Lohpwuo. A kokon samay tamakom ligit maliak niala. Tamakauno sobay gisang iwasaw makawalial yo Wiawi ang komi kitra dibanga o angkot sarawi makilagal. Kauno sobay sang mekem pungkiyo mekem perengkiyo sama na sabol mayeraso. Sobay la pwede toto pan tibatakan. Ayan sa makaunt Jesus con o blessedness. I cannot live without you, Lord. Why you forsaking me? Karada yay kabagap. Jebang wawn kiyo kasambal kita token po Lohpwuo. Wana tell kitay mo konang we were hopeless, yet he save us. Ikarabawo mo jaban sa jaman purakila o mamorin aramas aramas liki, aramas kitiyan wal mapuksaraw condemn. Aramas mawiyay munchitin court. Aramas meban mela, aramas mela na aramas tipan. Just jaban man kangkan sa namawi tipatrakan. Just jaban man wiya ninek, wiya sakasakaon way, sakasakaon bombe, lalawe. Jaban ongla mela na aramas tipan. Pwegida, kay dek, pwegida bachaka. Pwegida sa jo wawniki, tatokin pon Lohpwuo. Machabang ko sampal kita me Jesus. We are ramas tipan la pon Lohpwuo pwegi ngoy tipan manet. Ichap karabaw may banyang morkila. Rajigiglimay sa Jesus apil purong kapitiya laudata o katin kataralangan eh. Pakta ba kam menmela kam chukak ping katarang nanomi. Ako puriya mo imiya cha men bombegin. Ay chuka melele me miya kot. Oye, kukusaya mamor. Kukusaya asngak. Wasa ako saya kataralangan eh. Kataralangan na wat ki igo chaman. Miya manamanan kulongi mor. Miya manamanan kataralan mor. Pon Lohpwuo emilanan tawam o wilian ugedi. Kamauru kala. Kadang mepara mol sarawyo. Nan chompa sarawyo chepasang. Sang pawalil pa. Sambarata. Paipalapakan palpasang. Sosokan sarapasang. Baluara naramas sarawi toto memelar. Yasata. Okay, irailakan makalupo la Jesus. Ramangalalki, rawarkila, melalata. Okay, makambang wata-wata kitila, wasang wata-wata, irajuk lumesak payo, kasaya. Irailping kasaya, melalata. Misapol mangkoto met. Rabingka dede kuporan masarailkan. Como yung ay pansa chamang kamelelan sa wat tabangga dede na nel jabang yung wurwurain apandalar. Chaman puksaraw kasali yung gajalis wiya yung jajalan men chukamelele koten sambawat. Gaya da Satan. Mia. Emen kaunta samba Egen bijiki aramas render men kamelele, egen bijiki aramas render men share away video kan, men bijiki aramas ren mall, mia Satan. Okay? So, mimen eugi ang getail katokela tami japiadar last week,
men katokela watong kitai le rokan poiki esensa la mau chaban study ki ni pisejik we market en bon Lohpwuo pusang muren ka school kan meman panaleta eban mangi me amor pan wukila eban mangi me pan kailong hilati papanasola Satan o papanasola me emanaman kauno katkiyong tel authority pungan mamor pak chodo taking kiyang Satan a credit wegi chais chu weki manaman and bon Lohpwuo okay pak chodo taking aki Satan aki insult aki tepel tuwe chay pay nong chay kamay tong chay gigiyang angi oa manaman bo chay sa weki me bon Lohpwuo lose bon Lohpwuo Jesus tipan la po chay lon miya laramas pung okay so makomup sapal komo yaramas pung kom der mo itong kapag Mr. Melel kan en pilew repeat nan tawa sa chay ngoy yaramas sapung ngoy yaramas tipan ngoy yaramas suwar kapag likam kapag naramas mischief sapal mischief sapal automatic ngayon sa charoban mimre chay but Christ sake po kung chay na Christ polar apo ongatera ilagan maleda Wiawi la aral count chachuka wogitala puksarawi yap chawadak okay Romans 6:23 for the wages of sin is death but grace of God is through Christ Jesus our Lord makasaya our Lord awewe kime kalanganan koto ongate irailakan Wiawi la Jesus aral count iko saya yar metrina ipenene kinakamay ko saya akachaki chay korasa sa puksarawi ata asa amimini yata kapayata kahit daga chayang wadak may son wadak puksarawi ayap son lipanet ayap son sakaw ayap son peranini nanginuto kamal nanak pirat styamelel iwatawat ap kahit court ay count what ki masanong go to rule count what ki chaban bil lamu ki ja wiyatama kahit kuprang court pag kauna irirong kauna masan okay kauna kat wasa koros mangi me koros imebana loyang ata lebewi ata mormong court kahit pwegi ata momocho kahit pwegi ata puko kahit pwegi chay wauniki chay wiaklari at chay count. Okay, so events on the cross that tama Wiawi pon Lohpwuo me ichapiatar yapchaka na kela irakayo sa iban chapta irakaryao tama Wiawi pon Lohpwuo irakaryao tama Wiawi pon Lohpwuo Jesus laid down his life Satan did not take it from him Jesus katkiti kupura tuwecha iplata bola iplata mela Satan sotra kisangay mor iplata mela imekareta kamuyongo yana plata ke mela chakan Jesus plata mela pwegda kamuyongo atabango to chomongo cha watal selimowa men takin chakan chakilikile me chaban mor sojuk so epakyo chaban pilata mela pen Jesus masani sotra makak wiana ichom batak sotra makak itawen yoto masotro kiti amor tawat kiti amor pilata mela Christ spoken komuila komupan pogila insenomikan pues koporango janut Pweida remi orei okay Christ laid down his life. Satan did not take it from him. Nam Philippians ria wenolel walu. Esa puliman ki rosanen court. And so koros. Tami ko saya. Christ manaman. Christ kakong me koros. Absoja ka chen kupkupura. En kaparak yung court penny. Arapwe ki sang ni sa pulima kupur saladak. Ekatin ton metekila me koros. Okatin wiyakila. Wiyala la duman. Agatin wiya aramasala. Got tiyang samba ni mo manaramas.
Okay, ako saya mag-quote manaman sarawi leilam katnan lang. Akat tito iwiyala aramas. Tama na ne iwiyala aramas. Aki aramas akatunga pagata aramas ko saya yarni ay ka school tayo. Akapagata aramas po emen fellowship, emen religious love, emen kasalayang aramas sa pulmalimbak. Aramas fail, aramas sa paik. Arianane wiyala isa aramaso. Pueden pedir un code. William Comedy. William Yadi. Nantawata. Uyara masala. Pueden pedir un code. So code restore himself. Back to himself. Agad kapang gitel da. Gitel. Ibu gidi deep. So gidi. Watal silinan samba deep. Epin. Wiyala. Kitel, agad wiye ponlobo iap choko saya metibachay kang kola pewe wiya ramasala William kitel di mila ponlobo pola na ramastipan. Okay? Agatin impay o agatin wait nanalan paik laulel mela pola ponlobo pola ponlobo wana mo kasampaligi Omo tipana tipani ipola ikarapa wo magchabang kangi pileo kasapungela ko prangkot. Pag prangkot kitan makalagalin kot ren Christ. Kitan more sarawian kot ren Christ. Arain kichail so lang at bang kiki ang Satan a credit makasaya yatuwa po iuduk. Ayatuwa po sampawat sa pong kasong-song. Ayatuwa po Satan. I'm a powerful. Mga kakasay na ramas yak. Aramas me ananangen sarawi. Okay? Kasay na ramas tipan mesay kipsapal. Magchayip sapal chaban weweki magchayang more in Christ. The same spirit that raised Jesus from the dead. Akat longer lalomuyo lalay. Kareda kitay lakan may ipsabal kasi yung kitay. Kitay so jaban ipsabal jachay we pay silly. Nan morin loose. Kitay ipsabal chay mor kita. Kataban Lohpwuo. Dame Jesus kiyang kitay pon Lohpwuo. Siksang esipala etoto sanga tramaka antipachay kan. Okay, kapung kitay la. Tevialara mas pumon kot. Tevialara mas pumon kot. Kadang o tape pasanger. Chay suto kakintal. All time ako nang ko patak. All time ako masamaski. Sinserikan heso may monti. So what a mile. Makiti ka kadang o tape pasang. Solar wow. Ren aramas tipan koros kak jong o kot. Pwede Jesus. Kot sa telebili aramas. Okay? Ako saya, kauno impay, so morin impay apil bang kuwang komoy may sabalan o ngoy. Morin paig, o law mela apil bang kuway re moray. Morin Christ, may pula pakichanan kiyo bang kuto re cha iwan Lohpwuo ma, imewiyayang kitay. Okay, so na isak isu isak walu. So na isak isu isak walu. Bangka kita irakan more. I lay down my life. No one take it from me. Kauno Jesus. Asa isi. Amangi is e. Es you lose. Ekiti kupura. Ekiti amor. Samay kunpakongya. Pwegi ay kunton metekila ay maur. Pwyen kak prong ale. Sota me pan kisang ya ay maur. A pin ngoy ton metekila. Mia ay manaman. En ton metekila. Mia ay manaman. En prong ale. Ye tuan mesamo masani. Yen buya. Okay, so a decree or declare.
Imela, miyay manamanin mela, miyay manamanin memor, ap tamas sama yun tayang niya, imewiya. Kamu miya manamanin mela, sutra, chamen memorcha, chamela. Ge bogita, miya court, malakan meschukin kamelele, miya court. Miya manamanin kaprayang mga singok murino mela, so bakeo. Wag sang kita, court man. Pola na ramastipan, puekitipa mo puekitipay. Miya manamanin memor, pueki pa ikang sama. Amoy talaan mela. Pumasok siya mela. Asot ka para moro. Makamuyo nga ipang para rin kauno. Satan miyo kalokalo ka saliti ko Rusya na sampawat na nainiki. Okay? Apo katto. Mila nantuwata pola. Niya chaban wiyastati kan murin met kukolak chaban wewe kita. Padilaud. Tama Christ wiyayang kachayla. Okay, na so ni isak tuwaw. Rajigajig isakeo. Jesus ap kachin sapang masani. Sota man manaman pewoy. May sota muy yang ko sang pewe. Okay, sama pilot. Kapita ker Jesus o ipil kasong. Kakasong me. Master men lo kaya ya sa me ekak moidangan Lohpwuo pil moidangan pitila Jesus ka dede yan so chama naman boy makaunos to moidangan wok. Okay, so chepan nosa mangi metatakan po Lohpwuo tatakan ton Mathiew tatakan limbakyo tatakan rescue tatakan kamoryo puijalen mo. Listen me we are on Rio Samalaro. Tami jalen moki. Ike lep chama warang. Ike lep chama warang. Pwede mekot me. Makalagal cha. Makakpain kitel ta renkot. A Jesus ke lep makalagal. Okay, so ni sak tuwa si Lisak. Ni Jesus akatin. Kachkir waino. E ap masani. E imsaklar. Iari. Kamataw tila. Katokan mai o katin kataralangan. Okay, po Lohpwuo ma. Me masani me menimpil daraman taka vinegar na sponge kita lang yari. Soy, amen. Taiban tanim. Apoy masani. Kamataw tila katokan mai mangeo. Kamataw tila yari kataralangan. Jesus, he gave up his life. Which, iyan so na melan mo, emela, kataralangan. Kamu yung aikin mong kataralangan, tsaka jangan Luciam. Paya mo ba siya Luciam dyan mela, trinarmas ko Luciam mamor. Pita ko donya, Jacque, Luciam payang ko lang so maing. Luciam sang niya mamalgi kauno, Luciam sang niya maklapalabo kangodi. Luciam, isme Luciam nampuk sarawi. Judas Iscariot. Mengensaut tadongi. Puen wang kuporanggot. Kaya puen pangalakot. Kamelele me kuporanggot. Jesus and got to. Satan me the donkey Judas. Jesus and got to on bola. Satan me the donkey Judas. When we are aman waraki pangala. Deep in pangalao. Email kolongi. Okay? Email kolongi. Ako doon niyo sa kanal. Abo wiya warakang Christ abo pangala. Mengka kilagay gichel pak chocho penchis ikin katamanong pen ngoy ni duwan Jesus abin masani. Nayara masakan memela. Te kauna masani ozeya payo wano. Nayara masakan memela raschuwiwigi ay masan. Anso me chapel Papa kotap just to wewe masan ng god. Is kachamera chan wiyayang katala chaban papa kot sapong. Chakan sins wuding en sarawi. Jakikiyan sitana tang mao. Me manaman, me kele. Melel! Mia wamparan pompe men tatonya. Mail de kapagapin low mom. Mail asa me Satan manaman. Satan manaman ang kamu kelip maing.
Satan manamanong komugilip. Pwede Satan manamanong railakan masutip sa bahal. Of Satan loose. Ang sa Jesus lang at abang Lohpwuo. Kamu yung ay sa medya satar. Magkaya punglarin kot. Po Jesus tiban lapon Lohpwuo. Jara kapakabing bewedi o palian. Satan apalero tang sili. Amen? Tardayera men tatong kumata-mataw. Po yan kikiyang ang Satan na tengmaw. Satan ap kasomawi gitel. Satan ap kapeng gitel sili kaiden. Kaya kime Jesus masani. Nansone sa kisak. Liperap o kadangi liperap man. Po soja meko takateta ta uyata. Ap gotong kawela kemela pra. Kau kawela panenaikan. Kau kawela momotso. Kapeng. Akchay kang kapakapeng palian po manaman. Yawang kampake. Yawang kampake sangan solong kame. Koso ya Jesus. Apsasa yam manaman me Jesus kiyong kachailer. Jesus kiyong kachail manaman. Ansa me pula pon Lohpwuo. Jesus kisan tepachail kan. Jesus kiyong kachail pungla mong court. Jesus kat kiyong kachail bawedi. Okay? More bang katokela, pues siya mangos ko sa ray po maban ray kompansa tono ka lady dami men chile na lady iban udier wasa iban katokela ni saudrik katokela po dane ekonongan pisechik pechelen wewe giyo ka sampalgi tama Lohpwuo yang kachile. Amen. Kalangan main siwa kot kom gatung kupro ka peta ko Rusia kan wasa iyay kapakap me Kompan saraki wisang. Tatogan ngayon sa otrakan masisutra pan kamelele. Songkoros melikam asabang partisam sapul mo masan. O dama ko promi en Pweida nan maur nan matamataw nan lamalaman korusyo kan makengkorong sa kopriyong komiyat kapeng kasabak kalangan ng komakaun Jesus. Kom menuya kila Jesus ang makaun ranwat kom kaklukuryang. Kom kasayata main kaun Jesus. Pagmangki ang komitibaikan. Kamelele menchang Christ kelip. Kakuten sang yan antip. Ibaki yang komi. Kom kachin makong ya. Kom kachin kachlong lalay. Kom kachin kauniyata. Kom kachin wiyak niyala songa naramas mo kom kupurkiyan wiyala. Sang medkola. Kom kachin sawasaya. Puyeng ka kinangi, watak sabol mamamasan. Kom kachungkat kiyang yay poson, puyeng ka kamelele, sabol mamamasan. Ni marang kaun Jesus. Amen. Amen. Mamia me sumaw, toko wasa me sumawan, karyala. Okay? Toko wasa me sumawan, indan sumawan en nenela, indan sumawan en maula, ni marang kaun Jesus. Kaun Jesus pola ay kaskul menekiro iko saya ekamauya la palwar ekamauya la soul ekamauya la spirit rana chay ko saya spirit nganan Jesus o matak lapon Lohpwuo puen kamauya la nan ngana manonan nganay putya solar pang warwarin aramas obles ap miyayara takoporapor. Okay? Jesus wiya tipan lapon Lohpwuo pugjan kapakapin aramas pung Chang kapakaben mayaw saladak kaporaboren more sojuk child Syrian code. Der mo itang momotso, te trontadokan momotso. Empatak soja melel. Acha melel ko sanampok sarawi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bye-bye.